I pozdrav svima ljudi, Wolfi ovdje. Znam, dugo me niste vidjeli. Da, lepo. Da, on je vas. Sada, htio bi vas pitam jedno veoma važno pitanje. U vezi. 3 sat kasnije, 3 hours later. Ovog mog kanala. Dobro, fucking slika neće se promijeniti svejedno. Ova slika. Better. Svejedno. Da li bi vi voljeli da nastavim sa snimanjem? Ili ne? Vlog. Da. Svejedno, da li bi voljeli ili ne bi? To sam htio da vas pitam. Sada ćemo gledamo neke moje starije video snimke. Dobro čutiti. I evo, to je to. Nismo došli. Mnogo mi maće Clash Royale. Pogledajte ove komentare. Najbolji komentar ikada. Koji program koristiš? Valjda se vidi. Znam sebe. Naravno da se ne vidi. Ne možeš da pročita. Evo, pogledajte komentare. Dobar video, ide sub ako hoćeš. Pogledaj moj kanal. A je sub za Vlaka Gamera, za Geo YouTubera. Koji bi ovaj Viter Boss, nemam pojma. A je dobar ti je kanal i dobra su ti videa. Ide sub za tebe ako hoćeš, pogledaj moj kanal i ako ti se vidi, sabuj me. Evo, pogledajte što smo mi pisali. Ako ti se dopada moj kanal, možeš li da me subscribe-uješ kao što sam i ja tebe? Subo sam te. Hvala, ja sam tebe stvarno subo. Smiješak? Ja me i nek žuljka. Sada pogledamo ovdje. Dobro. Please izbaci sa drugarima, inače cool. Subscribeujte Modern Steve Gaming, koji je ovaj IG. iPhone 6 Dobro. Gamma Galaxija, Stefanke FCA Gamer HD, subajte ga. Pa izbaci ga. Dobro. Uglavnom sve ih subajte, sad ne nađemo još neke video snimke, da vidimo ovaj. Ovdje nema nikakvih komentara. Danas ćemo igrati neku igricu. Svejedno. Ajde vidimo za ove tutoriale. Jesi, pojavi se u klipu. Subscribeujte i Gamers i Vlog Serbia. Fuck se. Dobro. Dobro. Da idem cut the rope. Braliki najsi, dobro, subite ga opet. Imaš 10 suba, tad sam imao 20 suba. Sad imam 24, ekstra. Od kad ne snimam, nemam više suba. Kako je to moderno. Dobro, ljudi, izgleda je vreme da završim ovu epizodu na YouTube. Ajde, dobro. I tako vidimo u sljedećoj epizodi i buongiorno signora. Vidimo se.